Svaka molitva starih Grka prije putovanja morem bila je upućena njemu, jer ako se ne zamoli molitvom, on će poslati oluju i potopiti sve brodove valovima. Njegov bijes se ne izaziva, jer on je moćni Poseidon. Kronov i Rein sin, jedan od 12 olimpijskih bogova. On je sa braćom Zeusom i Hadom vladao svijetom. Odlučeno je da Poseidon gospodari 15. morem, Had carstvom mrtvih, a Zeus nebom, dok su zemlja i Olimp pripali svoj trojici. Poseidon se, iako nerado, pokorava starijem bratu, Zeusu. On potresa zemlju i ima svu vlast nad morem. Svojim trozupcem vlada valovima, izaziva ili smiruje bure, osigurava dobru plovidbu ili razbija lađe na pučini. Poseidon stanuje u zlatnim dvorima u dubinama Egejskog mora, a kad izađe na zemlju, pod njegovim koracima podrhtavaju sve planine i šume. Njegova kola vuku gorastasni konji zlatne grive, i to takvom brzinom da im valovi ne mogu ništa. Poseidonov bojni uzvik snažan je poput uzvika 10.000 ljudi. Zajedno sa Atenom i Herom, Poseidon je sudjelovao u zavjeri protiv Zeusa i stoga otac bogova nije uvijek bio naklonjen mlađem bratu. On ga je poslao da s Apolonom godinu dana služi trojanskom kralju i da sagradi bedeme Troje. Poseidon je često iskorištavao Zeusovu neopreznost i predviđao njegove namjere. Tako je u vrijeme Trojanskog rata, kad je Zeus maknuo pogled sa bojnog polja, Poseidon pobjegao u grčki logor da potakne na borbu Ajanta i ostale grčke junake. U tom ratu Poseidon je bio uvijek na strani Grka. Samo zahvaljujući njemu, Ahil je izbjegao smrt pred nabujalom vodom. Jedino je zaštitio trojanskog junaka Eneju, kome je sudbina dodijelila da produži trojansku kraljevu lozu. Poseidon se nije mogao pomiriti s odlukom da trojanski bedemi, koje je on izgradio, padnu u zaborav, a da na obalama Troade ostanu utvrđenja koja su podigli Grci oko svojih lađa. Stoga mu je Zeus dozvolio da zauvijek uništi i pijeskom prekrije utvrđenja koja su izgradili smrtnici. U starijem predanju Poseidon je stariji od Zeusa. Kron ga je progutao kao i ostalo svoju djecu, ali je Zeus kasnije oslobodio braću i sestre, a zatim je, zajedno s njima, započeo borbu s Titanima. Poslije pobjede Kronovih potomaka, za gospodara svijeta je po Gajinom savjetu izabran Zeus, koji je braći i sestrama dodijelio njihove časti. Po Zeusove volji, Poseidon je na granici mora, na bedemima koji su okruživali Tartar, postavio brončana vrata. U Arkadiji se pripovjedalo da je Poseidona lukava Rea sakrila među ovce, a da je Kron umjesto djeteta dala da proguta ždrijebe. Drugi kažu da je Kron bacio Poseidona u more jer mu je bilo prorečeno da će ga sin svrgnuti sa prijestolja. Rea je odnijela Poseidona na otok Rodos, gdje su ga odgojili Telhini, koji su mu napravili trozubac. Poseidon se kasnije zaljubio u Haliju, sestru Telhina, koja mu je rodila 6 silovitih sinova i kćerku Rodu. Njegova druga mladenačka ljubav bila je Teofana, kćerka kralja Bizalta. Ona je imala brojne prosioce, ali je Poseidon ukrao lijepu djevojku i da bi pobjegao progoniteljima, preobrazio je sebe u ovna, a Teofanu u ovcu. Plod njihove ljubavi bio je predivni zlatni ovan, koji je kasnije preneo Friska u Kolhidu. Osim zakonite supruge, Amfitrite, čiju je ljubav zadobio s pomoći jednog delfina, Poseidon je volio mnoge boginje i smrtnice, kojima je dolazio u raznim oblicima, kao pastuh, ptica, bik ili delfin. Da bi zadobio ljubav boginje Demetre, Poseidon se preobrazio u pastuha i u tom vidu je oplodio boginju, koja mu je rodila konja Ariona i jednu kćerku, čije ime nitko nije smio izgovoriti. Od njegovih brojnih ljubavnica najpoznatije su Etra, Meduza, Kelno, Hiona, Alopa i Tiro, a od njegove djece Tezej, Napulije, Pegaz, Lik, Euripil, Nelej i Hipotont.
Njegov zakoniti sin je Triton. Poseidon je i otac mnogih divova i junaka, koji su bili rodonačelnici mitskih naroda ili kraljevskih loza. Kada je Odisej oslijepio Polifema, Poseidon je svojim mržnjom progonio junaka i onemogućavao mu povratak u zavičaj. Poseidon se često sukobljavao sa bogovima oko prevlasti nad pojedinim gradovima i područjima. Sa Atenom se sporio oko Atenskog Akropolja i Trezenske teritorije, sa Herom oko Arga, sa Helijem oko Akrokorinta, sa Zeusom oko Egine, a sa Dionizom oko Naksosa. Poseidon u tim sporovima nije imao sreću, jer su suci gotovo uvijek davali prednost njegovim rivalima. U mitu i kultu Poseidon je povezan sa konjem. Pripovjedalo se da je on stvorio prvo konja, i to udarcem trozubca u stijenu, ili da je tu životinju stvorila zemlja kad je na nju palo Poseidonovo sjeme. Poseidon je i ukrotitelj konja i zaštitnik viteških natjecanja sa konjima. Mnogim junacima, Pelopu, Peleju, Idi, Adastru, Poseidon je darivao božanske konje. Kao bog mora, u mitu i kultu, Poseidon je često povezivan i sa bikom, koji simbolizira riku morskih valova. Prema jednom predanju, on je stvorio bika i često je slao tu životinju da kazni sve svoje neprijatelje i druge zločince. Poseidon potresa zemlju. Njegova pojava često izaziva nepogode i zemljotres. U vrijeme Trojanskog rata, kad su bogovi stupili u borbu, Poseidon je tako silno zadrmao u Troadu da se i Had prestrašio da će se zemlja provaliti i da će sunčana svjetlost stići do njegovog mračnog i vlažnog carstva. Poseidon je prastaro božanstvo, koje je davnina poštovano na grčkom kopnu, posebno na Peloponezu, što je zapravo Sparta, Tenar, Telpusa, Istam, Mantinea. Tablice sa linearnim pismom iz Pila, prethodnice Poseidonovog sina Nelea, pokazuju da je Poseidon tu poštovan još u vrijeme mikenske kulture kao glavno božanstvo i da mu se daruju bogate žrtve. Poseidon je prvobitno bog kopnenih voda, tvorac brojnih izvora, usko vezan za vlažnost zemlje i njenu plodnost. On je hranitelj i oploditelj rastlinja, ukrotitelj i gospodar konja, silni zemljotresac, zaštitnik od zemljotresa i moćni gospodar mora. Poseidon je zaštitnik ribarstva i moreplovstva, osnivač gradova i rodonačelnik brojnih plemena i naroda. Najčešće mu se prinose na žrtvu bikovi i konji, i to na taj način što se bacaju u vodu. Njemu je posvećen 8. dan u mjesecu. U njegovu čast slavljene su Istamske igre, koje su se sastojale u utrkivanju kolima. Poseidonovi atributi su trozubac, konj i delfin. U likovnoj kulturi Poseidon je predstavljan kao dostojanstven, zreo muškarac, sa kovrđavom gustom kosom i bradom. Njegove predstave iz arhajskog doba veoma su slične Zeusovim. Prikazan je gol, u pokretu ili u mirnom stavu. Na keramičkim pločicama iz njegovog svetišta u Korintu Poseidon je prikazivan kako jaše na konju ili kako se vozi na kolima sa svojom suprugom. Najčuveniji je Poseidonov brončani kip, koji je izvađen iz mora kod rta Artemiziona. Na zapadu je predstavljen sukob između Poseidona i Atene zbog prevlasti nad Atikom, a na istoku Poseidon je prikazan pokraj Apolona i Artemide. Poseidon se prikazuje u karakterističnom stavu, oslonjen na desnu nogu koja je položena na stijenu, prednji dio lađe ili delfina s trozupcem ili ribom u rukama. Tek u rimskoj umjetnosti Poseidon, odnosno Neptun, često je prikazivan u pratnji Hipokampa, Tritona, Nereida i ostalih stanovnika mora. Toliko o Poseidonu. Nadam se da sam obuhvatio veliki dio lika grčke mitologije. Napišite mi u komentaru, jeste li znali za ove činjenice o Poseidonu, o vladaru mora. Hvala vam na pažnji, vidimo se uskoro.